Shisalani uthi waye ushisa indlu ngiyayishisa njengamaboko nawo phela uyishisile wena indlu okay uthi senzani ke nje bona ushisa indlu awuthi angifunele ibhandi angifunele ibhandi awuthi daki njengoba kuphume ngidile hey bakithi sawubona njani ntombazana ngiyaphila hey sizubuhlungu mani ngiyatshelwa lapha mfethu ngithulani shongo gogo hamba nabaphathi bami la basitshela ukuthi hayi bosebenze kumonakalo la ekhaya sithi asizobona sibone simenziwani ngavusa lo mzukulu wami ngathi siyasha phela wavula ifastero wamemeza kanti ngenhlanhla abantu bayandlula bafika baphula ibhadi sakwazi ukuphuma ngefastero shidle uthi bese ikhamele yini bese ikudakile mfana bese ngidakiwe ngoba ngingayishaya esibhedlela hayi bo uNkulunkulu yakhe no sithi asizobona gogo asifuni futhi ukufana nabanye abeza bazobona sizobona ukuthi sibone singenzani kungenzakalayo sicela imvumo yokungena ngangena ubani wesapho mfana akekho usaphumile ukhona ukhona njengoba khona for umfana sondela uphela Cela wakhaya ngena sibone sesizwa khona wena ubone ukuthi kwenzakala ingeke uzosonela Isifumbe lesayidini iqale phansi leli lingapha la ngapha la khona le toilet ukuza ngapha la kuneroof mara leyitina zasebenza ya itina zokuyisebenza siyaziqina nje kahle siqala from la siqala sifaka amaplank ukuza lesi singale siseseshapa from la kulelo beam le siqala amaplanka siyale ama-comrade angeza nina qala siphulele masidinga ama-volunteers azophula thina mama Thina ama-volunteer sithi ama-volunteer kuzi-invoice ya thina bomakhelwane Then who do we give this project One umuntu esifuna ekhanda. Ngiyana nawe uthi. Abantu bakazuma thina sixoxe. thina siyenza nje ukuzowisa amabonda ngawo awawe Undlela ukhokha umthetho nempahla. Sizozikhipha sizilahla ezinye bazobona bazokhetha sicela imvumo naye nawe bazoza nama-comrade endawo cabanga ukuthi iviki elizayo leadership cabanga ukuthi iviki elizayo bazophula ngendlela efanele bazoza gogo basebenze nabo bazosiphulela lesayidi leli eliwayo bese siyiqalela phansi kwindlu yonke nabo so sicela nje imvumo yokusebenza lokhu gogo asikwenzi ngoba sifuna uvote kuthina ngiyabonga ufake isikipha sethu kodwa ngicela wazi ukuthi sikwenza ngoba umzali kithi
futhi makufika ukuthi ufuna uvotela icembu ufuna ukulivotela ulivotela. Mina ngiyimember ye-AK. Oyimember? Wow. Asiyabonga Arafat. AK yaphasa. Arafat leadership curriculum. Sicela uyithathe le project you interact. Kwamanje useduze ukusondelayo sinazo. So ngicela si-interacteni sisebenze amagolide umpilo baba umpilo abaplaga sonke siyangena. Sobona senze nje sohlulekela khona. Asi within akuphele imatch ibiphelile. Mina ngicabanga ukuthi uyophula comrade ibe lesweek. Athi next week about Arafat. So we must resource ama comrades. Sibeka resource into zokuthi babe nani baphushe. Sayiphula beke phansi. Naba imakhe uphuma. Uthula isikisi lapha nalelandiya yena. Lo ngoba qashe kuwe. Uyakha mfo ayikuthi wakhe kini bakujabule bathi kufanele Yathi umsebenzi wezandla. Ngenzela ukuthi singenzi iphutha. Athi sicela ukuthi ucoordinate no leadership of the project. I don't know ekuphuleni ngicela ube khona mabaphula so that you guide ukuphulana nathi. If you see ezinye ukuthi mele sithenge isithethe nazi. We don't know ukuthi bazophula nini ke either this week or next week. Ukuthi asigibelele le project sika. Ya ngoba sekuyisikhathi eside. Kokho simbuyisele endlini nini sivumelana nini? Phethe kokubela nini endlini? Abe next week Saturday. Iviki. Yeah. Iviki singabe siqedile bakhe. Hayi yona isindawo enkulu kakhulu. Awoqala Thulani. Angifuni ukuthi sizithathe. Indlu seyisikhathi eside hlele sona. Angifuni ukuthi futhi ke sizithathe ukuthi ngolesine sithi sobe siqedile ngolesine sibe sazi kahle ukuthi sobe singeqedanga. Ngathi ngingakho ngithi mina angazi ukuthi kule viki leli njoba kulesibili namhlanje ukuthi ke njoba uthi wena next week kusalindweni mhlawumbe ukuthi uqale mhlawumbe kusasa ukuphula kwasisigedlile then uthi by next week mhlawumbe kuqala ke ukuthi magneto zokwakha siqale saphi senzele ukuthi mhlawumbe i-weekend lesa mayifika at least kube indlu uselinto encane nje encane. Noma bangaphila senze something like if they wash. Now Zongena There's a couple of business people around to do that and our friends and colleagues. We kindly ask for donation if you have any donation as well. Yeah. Asking for donation if you can. If you don't have your understand. Thank you, sir. No, please don't give it to anyone. Nkomo le. Abo Arafat. Ile ukuthi niqala ukuphula. apathe Thina sizoza sizibonga izandla. Sizibonga izandla. Ngicela ukuphinde lapho uthi sokwenzani izandla zenzani Siyabonga. sizobonga ngithi Sizibonga izandla. ngenzela ukuthi ukunikeze invoice Eda kulo magama lawo sonke silana siyazikhanja abafethu ukuthi umkhonto uye phambili njengoba sathi sifuna uye phambili. Masizonceda ugogo ivota lethu leli ugogo sizomnceda ngenhliziyo ezikhululekile asibhekanga ukuthi sizotshontsha ispoon sakamagogo lesisele emakusha bese sihamba naso sizonceda ngakho konke esinako njengami mina ngizokhipha amasamende ayi3 ukufaka esifivaneni ukuthi sincede Usibona ukuthi siyakurobha sifuna lezandla. umakhelwane wami lo makhelwane wami uzofaka namasamende Ukuvula amasamende. Sifuna izandla. Umaselana. Respect. umsebenzi wezandla futhi umsebenzi wezandla Bheke wena. Ayiphelele. Ngakho sizokubona mase sibuya futhi sokuvasha. Sebenza kanjani? ungezi nebhandi phela
indaba mina umuntu Oh yeah, ngoba uthi ufuna ukushaya. no wena ngeke ushaya ngebhavu into engizoyenza ngizothi ikhapha ngilifake emanzini ngokubamba ngithi why ushithisa ngoba awuzwa khona bathi siyaxolisa ngoba banakwenzeka. The next other thing, Commander T, kunengane la ekhaya esesaba nenkinga ngayo kushuthi masesifika masesilandelela sathola ukuthi umntwana ubefunda la ele route, then now akasafuni ukuya esikolweni because kushuthi ngathi mhlambe bambheka ngaleyo ndlela ukuthi mhlambe babakhe is in drugs and stuff, and kunabantu afunda nabo from the same school abahlala nabo ngabe kuhlaleni. Then ngathi ngibona mina mangidetector ngibona ukuthi okay naye unale pressure yokuthi laba bayangazela bazotshela ama student bese ngiyahleka. then ngiyahlekwa manje esikolweni sekunzima for yena ukuthi aye esikolweni akasafuni isikole. Ungakanani? I think it's from last year. Yes. Ukhona, I think no sesamthatha samusa esikolweni. Yeah, then angithi benza leyo nto yabo lama delaying tactics wabo yabazi ke. Then into esele ukuthi just ukuthi uprincipal must approve ukuthi umntwana akaye kwesinye isikole mhlawumbe ngoba akasafuni ukufunda la. So you understand? Isikole sitayithu yini primary le? Yeah, primary. Iphenya la iduze angakwazi. Kunekatlego, kunesibonelo. Wenza grade bani? Kunenkatha. Ya lana sinesibonelo sinekatlego. Bheka imfundo yenkatha kaZulu. Inkatha iyayisathazana. Ina certificate akana certificate umama kuyala certificate. Ukuphi mama? Usedanathe. Une number ka mama? Nenamba kasisi wakhe. Sinazo. Thatha ama number sefanele ukuphakama. Thatha ama number sizofuna usisi wakhe ngayo. Atholakala. Bheka isize. There's no one, that's why. Haruna Kuku. Vele nanifunda nonke nanijele esikolweni. Guys, ngicela ukunibonga ne. Just want to do a quick recap ukuthi sipusha kanjani. Computer Arafat will lead the process. So it's actually ihamba. Hayi ngoba special. Sikhetha ngoba uwesandla. So any skill esivelayo bafuna niboneni umakhi wethu. Uzosithatha singene senzele into. Another thing we must look at ukuthi sifuna ukuqala ngesikhathi. Now would suggest ukuthi comment page. Mhlawumbe i-end of March. Sizoyivula le. But noma ngaphela end of March, the end of end of February. Sile kwampili. So if mhlawumbe khona ukuthi siqede fast, mhlawumbe ngabheki 15 or end of March. But I'm asking about your detachment. Lani reporteni ke le matter lena akusi matter yenye we must respect the detachment. Ngela ababaziyo ukusondela kweduze base kodwa ukuthi project
so sicela i-leadership yabo leader yabo ba-take over thina silandelele. We do the work as we committed, but we need to respect the organization at the end of the day. So this is their strike. So it will go through you because it's so it's your duty ukuthi i-detachment yazi isinika ama-guidelines abawafunayo. But in terms of ukwakha donating ziyithi bafethu selapho. So I don't know thina sizanini maseniphulile sizowasha amabonda sincedise. We need to pay uphethe isibambele i-proof phethe lokho proof ukuthi indlela enjani siyithole njani nokuthi siyishintsha so that if siyimoshile singenzi njengelinye iqembu elakhe indlu next door nakwaZuma lakhe indlu eso ithi lilayo uZuma indlu yawela abantu i-roof singasenza into ekhona right. So ngiyabonga kakhulu bafethu yiwo ukubambisana lokho asilayi umuntu sisiza umphakathi wakithi asiziveze sibahle sisiza umphakathi wakithi. So I don't know any proposals. Okay, now I'm singing a bit. Yeah, she doesn't have to be. When the letter by submit, when the letter was submitted, they are coming back. Submitted. Submitting as a mental fraud, but I don't know that. Disaster. I think disaster management. Maspan. Then when if it happened now check. It is proper now. Mother check about those but no isn't the show. Kuleyo issue leyo yakwazi ukulungisela. Kusho ukuthi umama afuneka eyokwenza izoning certificate lapha kwamasipala bese le enza neland rezone uyakwazi ukuthaza ngicela umsize akwazi ukuthaza unelethe babuya tolakalanga babeka isikhathi lo lethe le yayitholakalanga ngesimanga segesi basithumela kulakhi la i-CCC. Ulakhi wathi yena uwilling ukuthi angasiza makubuthi kukhona umuntu ongeza akhulumele amazenke ayi2 or ayi3 or amafestera, but umuntu osifeyila ukwenza le nto leyo i-cancel. Uye umuntu osifeyila ukuthi ayokhulumela into zakagogo njengoba sekuyi3 weeks manje ogogo lala ngaphandle. Yeah, mina command yazi ngizama ukuveza ngitholile kancane akubamba yeah ukuthi ngiveza le ukuthi if sinaka you must know about these people okay understand yini leyo bayenza ukuthi abantu abasuke lebhindi maso okay we know for the safety and stuff then sisikhona ke sethi what are you doing? Oh, I'm coming to Lonat, SAS. You understand? No, I think I'll protect you on that. But I think akhulumela le bonde yabona mabumela linento ukuthi nongalthatha. But thank you for that. See, we have a problem with no government autism resource. And then ukufika uJesu uqala. So uJesu ufikile wathi uMathini ukuthi sizoyenza lento. So sesiyoyenza ke mayelana thina yabo. So xoxa after bafethu. Asebenze abangasebenza abafethu abakhona ukuba khona eluthathe lenkomo yala mfethu niyadla kuyo yabona khona sekahle sesizwa ngawe musinayo nenamba yami ngithi noma ngitholi bayazongithola so comment mina nyabo ngabafethu asibambaneni sephambili but ke imithetho ukuthi uyobonana ne-detachment ikuwe sithi detachment baje desilana khona desilana yeah Sanari
hayi nawuba mude ke hayi out